Этот Бахмутов лесополоса мает такие выгляд. Вот здесь. На этой землі не павінна быць вайны. Это раз. А калі яна ўжо прыйшла, то разуменне таго, што чужыя войскі яшчэ нікому добра не рабілі. Очень приятно сегодня тут, в Литве, в Вильнюсе, в помещении Литовского сейма открывать выставку «С Украиной в сердце», которая посвящена белорусским героям. Белорусским героям, которые отдали свою жизнь в Украине за европейский выбор, за европейские ценности. Для мяне вось гэта ўсе ўваходжанне ў працэсы беларушчыны і змаганне з рэжымам былі досыць натуральныя, таму што якраз на зломе атрымання незалежнасці Рэспублікі Беларусь я паступіла ў Беларускі дзяржаўны універсітэт, дзе мяне на філалагічным факультэце беларускага аддзялення летні адвучылі ад беларускай мовы, бо ніхто не размаўляў. Потым гэта была праца ў часопісе «Першы свет» маладых літаратараў. Наступны быў крок у маім, скажем так, працоўным жыцці гэта прыход у сацыял-дэмакратычную партыю. І вось там ужо пачалася пераплеценасць з тымі персонамі, з якімі далей мяне ўжо лёс павёў так вельмі шчыльна. На той момант пры сацыял-дэмакратычнай партыі вельмі часта з'яўляўся Сергей Чыслаў, тадышні кіраўнік драбаў гэтага маладзёвага крыла беларускага згуртавання вайскоўцаў. Добра вядомы дзядзька Алесь з беларускага згуртавання вайскоўцаў, ён уваходзіў у сацыял-дэмакратычную партыю, я яго бачыла вельмі часта. І мы неяк так пасябравалі па-чалавечы, знайшлі нейкія такія паразуменні з маладзейшымі, скажем так, з гэтых прадстаўнікоў. І калі былі пратэсты, асабліва ў 99-м годзе і трошкі раней, пасля 94-го года, я на ўсіх гэтых маршах таксама удзельнічала і з Міколам Статкевічам у першых шэрагах шыхта хадзілі. І там я бачыла вось якраз гэтых усіх хлопцаў з Белага легіёна, якія ахоўвалі мітынгоўцаў, спынялі правакацыі. І так я першы раз была ўбачыла Міраслава. Потым я даведалася, што гэта Міраслав, як яго завуць, як яго прозвішча. Але гэта было трохі пазней. А першае, што я ўбачыла, гэта абсалютна такі засяроджаны, з абсалютна ясным позіркам, асэнсаваным з чалавек, які ведае, што ён робіць і дзеля чаго. І у натоўпе на той момант дэманстрацыі з'явіўся пэўны нейкі правакатар, які там спрабаваў учыніць скандалы, кіпіш, і Міраслав вельмі прафесійна яго спыніў. Ну, ясна, што гэта сітуацыя яна зафіксавалася ў памяці. У гэты славуты дзень афіцэры кіраўніцтва ПДВ, вайскоўцы в адстаўцы пачалі прымаць прысягу на вернасць нашай радзіме, Рэспубліцы Беларусь. При развале Советского Союза коммунисты паспрабавалі реанимовать свой проект. Они обвесили некий ГКЧП, калі памятае нехта. У Мінску тады яшчэ на плошчы Леніна сабралося, напэўна, колькі соцень людзей, якія былі катэгарычна незгодны. Сярод гэтых людзей аказалася колькі афіцэраў, і мы сабралі на той момант, абвесцілі пра стварэнне беларускага згуртавання вайскоўцаў. Яно праіснавала як бы пэўны час. Ну, але ж урэшце рэшт атрымалася так, што кіраўніцтва Статкевіч пайшоў у палітыку, вырашыў, што задача БЗВ вычарпаная. Шыман, яго намеснік, пайшоў. Ну, мы ведаем, куды пайшоў. Ну, а мы паглядзелі як бы на ўсё это моладзь, маладзёвае крыло. І фактычна тут ёсць плаўнае выцяканне белага легіёну як бы знутры беларускага згуртавання вайскоўцаў. Найкарай зяе наш крывіцкі крыж, у стальным прамені крочыць новай нацыі закон. Праз імглу апошняй ночы крочыць белы легіён. Над хлопцамі дуды выюць трывожна, над полем бітвы спявае рог.
Топчите землю, легионы Божии, напереди ворог, над вами Бог, мать ураган. Ну и ведаете, это самое, Белая Русь, вот все это вот цалком яно и дало вот разумение, что легион то белый. Ну и один из наших, это самое, Слава, привел другого, Мирослава, порекомендовал, что он яго рекомендуе якраз у организацию, что это вельмі добрый и надзейный хлопец. Приехали несколько человек, у тым ліку і Мірек, і яны такие, ну скажем, хлопцы, значит, такие войскового типу. И кажут мне, ну, Алексей, мы тут доведалися, маем рекомендации, что вот ты, мовляв, такий хлопець разумный, да и выглядаешь, вот глядим ты у маринарці, у гальштуку, так мы хотели б, каб ось ты нас представлял, нечто у сенсі такого прес-секретара, ідеолога. Ну, и так это почалося. Я сапраўды некоторый час там писал некие документы для Белого легиона. Бачилися мы у летниках. После некоторого часу у легионе я вырашил жениться. Это был сакавик 1998 года, и легион выслал делегацию на мое веселье. Ну и среди этих хлопцев был Мирослав, и это, видите, как на кожном веселье збираются сябры, значит, жениха, там выпивают по крысе, идут уже выкупать невесту. И мы аккурат собрались у меня в хате, в этот момент отчиняются двери, и заходят хлопцы, у тым ліку Мирослав, они все в чорным, в берцах, значит, в тельняшках. И Мирослав тримає в руках такий чайный сервиз. Алексей, это от Белого легиону, вам на счастливое житье. И вручая сервиз. Сама порцеляна, это у контрасте значит, с этими хлопцами такими накачанными в тельняшках, оно само по себе виглядало, ну не скажу комично, але ну, незвичайно. Заховалися здимки, вот, можно сказать, судом з моего веселья, там, где співаємо ми все разом одну з легіоновських піснів, і Мірик так само, і він тут в чорній такій уніформі, в тій тельняшці. Чорний бойцом, хто воює, той не вмирає, як землі чорний бойцом. Рука туда. Ворог млеє, штандар в руках тримай вишей од нашої моці. Ворог млеє, штандар в руках тримай вишей. Мы побрались у 2000 годзе, напрыканцы лета, на пачатку восені. І ён прапанаваў выйсці за яго замуж. І насамрэч у мяне там не было моцных развагаў, так ці не, таму што гэта, конечно, ну, асоба, якая захапляла. Гэта было такое непростае жыццё, таму што мы цудоўна разумелі, што мы ўсё роўна будзем працягваць займацца тым, чым займаліся. І гэта мы спалучалі, і мы хваляваліся адзін за аднаго, і мы пастаянна апасаліся адзін за аднаго. Але ну, ўсё роўна гэта было такое, ведаеце, на нейкім этапе гэтае каханне перарасло было больш, чым у кахання. Гэта нейкая такая знітаванасць душаў, якая засталася потым на ўсё жыццё. Мы праз колькі год былі разышліся, як, скажем так, пара, але мы праз усё наступнае жыццё засталіся, мабыць, найбліжэйшымі адзін для аднаго людзьмі. Мы пражылі 8 гадоў. І вось калі сітуацыя была з выбухам, калі Мірослава таксама забіралі, там быў обшук і гэтак далей. Я ўжо, скажем так, дома ў іх не жыла, але пазваніла маці, сказала, што ідзе в обшук. Я відавочна ўсё кінула, прыляцеўшы. Мірославу былі забралі. Я памятаю, як я ў той момант была дуже радая, што афіцыйна на той момант не былі разведзены, і я, патрасаючы пасведчаным на шлюбе, выдзірала з яго, каб мне далі інфармацыю. Яго тады трымалі на тэрыторыі КДБ аднаго з раёнаў Мінска. І я реально лемантавала там на ўсю глотку, аддайце майго мужа. І мы не разводзіліся вельмі доўга юрыдычна. Таксама гэта яшчэ дапамагала нам адзін аднаго абараняць. Пострадавшие некоторое число находится в настоящий момент в больнице города. Всем оказана своевременная медицинская помощь. Погибших нет. Возбуждено уголовное дело. Я сидел всю ночь. Я был дома. И периодично там глядел телевизор, але там нічого такого не було. І тільки на раніцу вже я довідався з телефонування. Потім потелефонували і сказали, що у мене в обшуку є на хаті.
Я был на праце. Мне потэлефанавалі, сказали, что это КДБ, и они проводят ператрус у хаце. Ось, и сказали, что за мной вышли с машины. Нас забирали по разных частках города. Уже потом собрали нас. Сутки мы провели у управы КДБ по Мінську і Мінській області. А потім, коли у процесі вони зробили обшуки, я знайшов Мірика і дома, і на летищі, мені то ж саме і дома, і на летищі. А після цього вони сутки ми не спали, це саме весь час оперативники з нами працювали. То я вам скажу так, що під раницю вони вже ходили, нас запитувалися, які версії нам ще працювати. Тобто вони зрозуміли, що вони мають з нормальними, розумними, адекватними людьми, які, в принципі, що коли розібратися, то ми абсолютно не вороги. Що ми, в принципі, будуємо і оховуємо одну і ту ж державу. И я так казав, что Белый легион – это патриотичная организация, спортовая организация. Ось, и тому подозревать хлопців, які були у Білому легіоні, у таких діяннях нема, з моєго пункту гледження, ніяких підстав. Сутки нас там потримали, потім нас кинули на Крестіна. 10 суток ми там провели. І було абсолютно незрозуміло, чим це все закінчиться, тому що ти сидиш і розумієш, що від тебе нічого не залежить. Там, накольки вже пізніше довідувався, що йшло обміркування, у тим ліку генпрокурор не підписав протяг, щоб нас далі тримати. Коли вже все завершилося, коли навертали особисті речі, я у тим ліку їм викажу подяку, я кажу дякую, що ви нічого не підкинули, не пішли ні на ніякий подлог. Тому що відчувається, що спочатку, коли вони нас брали, то вони були впевнені, що це ми. Тому що нам заявляли, що тільки ви з вашою підготовкою могли це зробити. Мирослав вельми любив історію. Це особна тема, тому що про історію зброї, про військову історію, над чим, власне, ми і сійшлися від початку. З ним можна було просто годинами розмовляти. Тему Наполеона і 812 року ліпше не карнати, в принципі, тому що ти до раниці просто будеш в полон тебе возьме. І почне. Горжети виглядають так, а там аксельбанти були такі, і ти вже просто до посінення. І сапраўды здзіўляла, думаєш, а коли у нього був час читати, у принципі? Ці це був який запас ведаў з юнацтва, ці ён подновляв весь час этой веды, тому що це і про період Рима, і про войны з Московией, Речи Посполитой, про другую сусветную, про сучасное войско, что там, где як обновляется. Тобто, это было просто феноменально. Якби у чоловіка є доступ в інтернет, і він прямо зараз може оперувати некими такими фактами. Коли Мирослав уже вирішив знову завісити сім'ю, я довідалася про це від його. Я чекала цього моменту. Мирослав вельми цікавий чоловік. Ось привабний мужчина. І мені просто дуже хотілося, знаєте, у добрі руки. І його жонка Світлана такою оказалась. Ясно, що вона не настільки заглиблена була активна у нейкі справи, але вона з повагою, з розумінням ставилася до ягоних цікавностей. І нас імкліва, вельми імкліва з ёй пазнаёміў і зблізіў 17-й год, калі ў 2017 годзе была разгорнута эта справа, якую мы все грамадства назвалі справа патрыётаў. 21 сакавіка Александр Лукашенко абвясціў, што літаральна ў хвіліны ягонага выступу былі затрыманыя некалькі дзесяткаў чалавек, аднак сапраўдныя затрыманні пачаліся толькі ўвечары гэтага дня, і распачалася так званая справа Белага легіёну, прэсавую канферэнцыю, па якой зрабіў камітэт дзяржбезпекі Беларусі 23 сакавіка. Паводле ягоных звестак 26 чалавек цяпер маюць крымінальнае абвінавачанне ў падрыхтоўцы да масавых непарадкаў. Побытавую все нагрузку на сябе ўзялі жоны мамы тых, каго затрымалі, а я ўжо вымушана была весці рэй наконт знешняй камунікацыі, камунікацыі з прэсай, наконт працы з амбасадамі, каб яны разумелі, што гэта адбываецца. Самае страшнае для мяне было, што у дачыне да Мирослава там же яшчэ быў падкінуты аўтамат, які потым на нейкім этапе раптоўна знік са справы, а наяўнасць аўтамата гэта все праваабаронцы адгароджваюцца. І мне было страшна, што гэтыя хлопцы могуць быць кінутыя. Зноў жа ж, як таго самага пасля выбуха знойдуць чарговых канавалавых і на іх проста павесіць все гэта. І тады мы са Святланай таксама зблізіліся, разнаёміліся, я больш даведалася яе як асабіста чалавека. І я была так супакоеная, што гэта насамрэч чалавек, які вельмі мае шчырыя эмоцыі да Мирослава, а ён таго варты. Гэта
калі-небудзь варта будзе экранізацыі такія гісторыі, як я мела. 14 ліпеня 2021 года была проста учынена дзеючымі ўладамі аблава на грамадскі сектар. І тады прыйшлі з обшукам на наш офіс згуртавання Беларусь Свята Бацькаўшчына і ўжо дзежурылі пад нашымі дамамі. Паспелі выехаць з дому і рэчка, човен, Украіна. Ну і ўжо з Украіны мы потым выехалі у Европу. Ён вырашыў, што ён паедзе в Украіну, пабудзе колькі часу там, і тады ўжо будзе разумець, ну, што, куды рухацца далей. Гэта была восень 21 года, вось, і ён з'ехаў тады. Я збіралася паехаць да яго і ягоных сваякоў у госці у сярэдзіне лютага 22 года. І па тэхнічных зусім абставінах мяне атрымалася паехаць, а як у тым назве кнігі «Завтра была вайна». Принято решение о проведении специальной военной операции. Кожны, хто лічыць себе патрыётам, мусіць задаць сабе пытанне. Ці гатовы я, у выпадку чаго, з'явіцца ў ваенкамат і стаць в шыхт не проста кавалкам мяса, а больш-менш падрыхтаваным байцом. 3 дні, скажем так, дабіваўся, каб яго беларуса з беларускім пашпартам разам з сябрамі, без украінскага віда на жыхарства, без побыту, там, без... толькі з беларускім пашпартам узялі абараняць Украіну. Дамогся. На 3-й дзень ён ужо быў прыняты. І хоць там душа гарэла, сэрца рвалася, але я сказала, ты малайчык. В Киеве, калі пачалася вайна, мы сустрэлі з ім в Азове. Вось он тады прыехаў якраз. Вот з ім яшчэ там былі людзі, тоже чальцы з Белого легіёна. Вот. Ну так, переглянуліся, я кажу, Белый легіён тут, он такі, ох, і Малады фронт прыехаў. Ось, з улыбкай. Я вот это вот памятаю. Ну і як бы далей ужо, вось больш года нас звязала разом, ён быў нашим камандзірам. Это быў, пэўна, 5-й дзень вайны, і мы утрая з хлопцы з Львова далучыліся да першай калёны беларускіх добраахвотнікаў, якія ехалі з Варшавы. Вось, мы прыехалі ў Кіеў, ужо пачынаўся каменданцкі час, сцямнела, і не было месца там, дзе збіраліся беларускія добраахвотнікі. За Азовом таму нас перамясцілі на АТЭК, это другая такая пляцоўка Азова. І там мноства людзей, калідоры, цемра, усе баяцца расійскага удару. І вось нас прывялі, і я пазнаёміўся з 2 хлопцамі, гэта быў мыш і дуб. Я здзівіўся, што нейкі сівы дзед, суровы такі погляд. Але аказалася, што вельмі добры чалавек адразу. Я потрапіў на вайну, прыляцеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Я адразу летел воевать в Украину, дапамагаць Украине ў вайне супраць расійскай агрэсіі. Разом так я привез допомогу, которую собрали сябры белорусы Злучаных Штатаў Амерыкі. Польскія спартоўцы, весляры таксама дапамаглі, набылі буса, мікрааўтобуса для мяне. І хлопцаў, которые таксама ехалі разом со мной до Киева. Я сустрэўся з імі, забрал іх, і мы поехали далей. Калі ўжо потрапілі до Киева, так, вось мы толькі прыехалі туды на базу ТРО Азов, і там дакладна сустракалі, нас чакалі некалькі хлопцаў, і адзін з іх быў Міраслаў. Мы хутка пайшлі на контакт, скажем так. Найчасцей это перапіскі былі так. Ты тут? В адказ прыходзіць там пэўнага віду, скажем так, это стикер, значит, я ведаю, что так можа. Там пару дзён не буду на сувязі, не хвалюся, все планова. Добра, чакаю. Все добра, спалю шкарпэткі. Ну і халера з імі, я табе яшчэ адпраўлю. І вось такое, то бок я ніколі нічога лішняга відавочна не абмяркоўваў, але мне галоўна было ведаць, што ён сам цэлы. Поймаў продатого чебрека. Придаванне, не придаванне. Час ад часу я лічыў яго як быццам бы бацькам, а час ад часу як быццам бы сынам, бо ён быў маім падначаленым. Вось і першае ўражанне склалася, калі мы ўжо былі в першым узводзе
у Волата, спочатку аддзялення, потым у взводзе. І потым я быў камандзірам першага аддзялення, а муж быў у мяне ў аддзяленні. І гэта было вельмі дзіўна, як бы камандаваць чалавекам, які старэйшы за цябе на пару дзесяткаў гадоў. Але не было ніводнага разу ніякай праблемы. Я памятаю, што Волат увесь час злаваўся. Што вы понавыбіралі такіх пазыўных? Адзін мыш, другі пацук, трэці мышка. А з іншага боку Волат увесь час злаваўся, калі хто-нибудь прыязджае, і у яго там пазыўны там рыцар. Які ты рыцар? Ты што, ўжо наваяваў? У нас была боевая операция, и нам на допомогу приехали танки. И танкисты одразу не зрозумели, куди им рухаться и куди відпрацьовувати. И тогда первый раз мыш заскочил на этот танк, показывал, куда отпрацовывать, и что-то приелось, как генерал танковой дивизии. И с тех часов мы его начали называть генерал. То бишь, это як провязалось до его, и все. И он спрыгнул с этого танка, танк съездил, отпрацевал быка. Мы, будем сказать, выконали поставленную задачу и вернулись назад. И с тех моментов мы уже называли его генералом. Я памятаю, калі ён праводзіў развод на посты у Николаеве. Ён быў камендантам, які адказваў за ўсе пасты, за ўсе разводы. Ён праводзіў развод, а там у нас сярод нас было много замежнікаў. На жаль, Міраслаў не вельмі добра ведаў ангельскую, таму ён казаў вось так: «Гоу туды, а ты гоу туды». І гэта было вельмі смешна. В Бахмуце мы былі ў пачатку лістапада, калі не памыляюсь, прыехалі туды. Была первая боевая задача, потом мы вышли, у нас тогда был первый загинулый. Это было еще не сам Бахмут, это было не окраина Бахмута было. И вот мы все остальные месяцы, вплоть до 16 травня 23 года, и с листопада месяца мы пробыли все время на Бахмуте. И Мирослав так само знаходился весь час там и практично заўсёды на передовой. Юля, трохи південніше від Хрестика. Там за бором мой ты ворон, наших воїв загинули гори. То бишь он прошел Бахмутскую войну от початку и, можно сказать, практично до конца, менавіта ось Бахмутскую землю. И он зайшов на початок Бахмута и загинул на окраине Бахмута, на том месте, где уже через дорогу, можно сказать, уже был не Бахмут. Ворог протиснулся наперед, было несколько сутычек с оккупантами, мы в лобовую сустракались, и это и шли на то место, где, в принципе, все отбылось. Там мы тримали оборону, так отрымалось, что по нам отпрацевали неким крупняком, отбылся завал, хлопцев зажало, в нас ось я и еще несколько с моей группы удалось выбраться, нас эвакуировали, потому что были поранены. И туда прибыл Мирослав и с смежниками, они начали раскапывать, там, вытягивать хлопцев, но, на жаль, велся плотный огонь, плотный обстрел, и вытягнуть никого не отрымалось. И все наши 4 бойца загинули под завалами, потом это все загорелось. И при отступлении, когда уже раненые доходили, Мирослав их прикрывал. Что было надалее, никому не ведомо, потому что он зник. И на наступный день, это я уже ведаю со слов, его знайшли, там он не дошел 50 метров до ПУ. То место, где застались наши хлопцы, заняли оккупанты. 16-го я ему написала раніцай, не прийшло отказу. І я чомусь почала всіх, кого я могла, от чиї контакти я ведала, питатися, коли апошній раз він сигналив. 16-го після обіду, ближе там до вечора, накольки я ведаю. Він був забитий. Так що, все-таки некая інтуїція напрацювала. Що такого почуття, як 16 числа війни, ще ні разу за більше год війни не було. Сувязь им стратили увечары. Мели надею, что все будет добро. Мели надею. Ну, на жаль, з раніцы, калі БПЛА подняли и побачили, что он недалеко от того места, где его шукали, где он лежит, и там не было бачно, что докладно яго твар, что гэта ён лежит, але по іншым прыкметам, было зразумела, что гэта ён. Я его ведаю больше 2 десятков годов. И так склался лёс, что наши души переплелись настолько тесно, что як бы ни далей отбывалось життя, мы один для одного заставались самыми надежными, близкими, родными, сябрами и поплечниками. Вы его доведалися уже тут, у крайне экстремальных умовах. И как раз у таких умовах
раскрываются, оголяются якости человека. И вот вы, як ніхто, доведалися його сапраўднага, шчирого, затятого у своїх переконаннях, з велізарним серцем, у яким пылала любов до Білорусі, до її свободи, до білоруської Білорусі, до незалежності. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Героям слава! Я атрымала ад вельмі блізка нашага сябра. Трымайце, спачуваю. Ну, відавочна, это ж там не то, что там махнуў там чароўнай палачкай і все перайгралася. Ты ж разумееш, пра што гаворка. Ну, одно, что я ведала, что першая же информация пришла, что як быццам там просто дом завалила. И я видела, что калі ёсць 1%, 0,01 доля процента выжить, он выживе. Но потом это все не подтвердилось. Ну и стало зразумела, что гэтую дзірку у маім сэрцы ўжо ніколі нічога не загоіцца. Калі яго пабрацімы былі падышлі и попросили меня прабачэння, что они не ратавалі Міраслава, не абаранялі. Вось гэта, вось быў момант, калі я адчувала, што я магу сарвацца. І ўвогуле глядзець, як мужчыны плачуць, я вам хочу сказаць, хто б не казаў там пра роўнасць паловых і так далей, яны маюць права таксама плакаць, як і жанчыны, але мужчынскія слёзы, яны чамусьці больш балючыя. І от бачыць, калі дарослыя, моцныя мужчыны, якія са зброяй у руках у цяжкіх умовах бароняць вашу свободу, яны говорять розвітальне слово, яны плачуть. Це тяжко. Сьогоднішня втрата – це не тільки втрата для нашої родини, не тільки втрата для його друзів, це величезна втрата для всього українського і білоруського народу. Це величезна втрата для всього людства, коли життя віддає людина, яка бореться за свої ідеали, людина, яка бореться за добро. Нашого дядю Славіка будемо пам'ятати як героя. Дякуємо вам всім за те, що ви були разом з ним. Я б хотів його обняти, а сказав би, як заўсёды. Миш, ну колькі разоў табе трэба было казаць, ты камандзір, не рабі ўсё сам. Але гэта што ўжо? Нічога не зменіш. Не пустили бы его Бахмут, хотя как ты не пустишь командира? Як далежыць, гэта тое пытанне, якое яно мяне пастаянна ува мне ходзіць, віруе. Часам атрымліваецца ухапіць яго за хвост і заціснуць у кулак. Часам не атрымліваецца. Так вось, калі атрымліваецца, цудоўным мозгам разумею, што далей жыць так, каб не было сорамна. Ні перад ім, ні перад самім сабой. Рабіць максімальна тое, што мы можам зрабіць, каб хутчэй насамрэч мы маглі, все, хто хочуць вярнуцца в Беларусь, маглі вярнуцца. І жыць там, жыць, напоўніцу жыць.